نویسکارên Kurd roleka wan ya gelek giring di civaka Kurdî de heye. Ku miletê xwe hişyar dikin û erkê wan ew e rewşa miletê xwe bi rêya nivîs û ramanê xwe ronî bikin dê hemû babetan de. Helbest, çîrok, nivîsa dîrokê, gotinê stranan û wêje, çand û şopandina kevneşopiyê û wergirandina çanda beyanî bê rêya weşana kovar û rojnameyan û birola xwe ya netewî radibin, demanvîsa xwe dikin ber berjewendiya Kurd û Kurdistanê de û dîroka xwe ya Kurdî vedijînin. Belê rolekê gelekî giring e ege bidin ber çavê ji ber ew çavê milletin nivîskar bê, rewşenbîr bê, ew erkekî serwana ku rewşen bike tiştê guldora milletî çê dibe. Xastan em di çar perçeyê Kurdistanê her çara jî em bindestin. Yani hemî nivîsayê xwe, hemî ramanê xwe, îca çi helbest bê, çi nivîs bê, çi dîrok bê, hemî lazim dibin xizmeta berjewendiya Kurdistanê û serxwebûna Kurdistanê de. Rola gelek muhim e. Berhemên gelek nivîskarên Kurd bi zimanê Erebî derket. Li gor hinnerînan ku di dema fêrkirin û xwendina wan vîskaran di dibîstan û zankoyan de zimanê Kurdî qedexe bû lê seranserê Sûriyê de û hînbûna wan bê zimanê Erebî bû. Herwiha hewldana wan vîskaran ku berhemên wan bigihin radeyekê berfireh. تم نيفسكار دبينه انه بعربي بنيفسينه وبيتر عالم جرب خوينه وبيتر عالم جوه بديه رغم انه يعني تبدريها بلكي شاش بيجي يعني يرو بيويستا روشنبير كرد اري بلاش خرا يعني قطره بنيفسينه بزمان عربي بس يعني جرينج انه بري خو بدي زماني خو وجوه بدي زماني خو وزماني كرد جيب نيفسينه ونجاري انه ولا تاشرا داي انه اف قطره من يعني اف بوستا من وبيجي قلق خوندوانان يعني لگور نرینندن کن ویسا وان ویسکاران به زمان عربی نایواته که نزانن به زمان کردی بنویسینن. لی دادن گه ملت خواه بریان ویسا خواه بگینن وان ملت عربی جی. و هنج وان ویسکاران بونه پسپورت ده زمان عربی ده که به دهان جبرتوکان بلاف کرن و گلک برهمین خورد و دولمند چاپ کرن. gelek aslangî dikevin pêşiya nivîskaran bi pêşiya rewşenbîran ku bikaribin berhemên xwe yên em bêjin wêjeyî bin yan jê yên hizrî bin berhemên xwe yên li ser diyardeyên civakê bin diyardeyên xirabiyê civakê de gelek kes hene gelek rewşenbîr gelek nivîskar hene dixwazin va berhemê xwe çap bikin lê ne rewşa waya aborî rê didê wa ku van berhema çap bikin ne jî dezgehên hene piştgiriya va kesa bikirin heta bikarin wan berhemê xwe çap bikin. Gelek astangî dikevin di pêşiyan vîskaran de ku nikarin berhemên xwe yên wêjeyî yan hizrî yan nivîsa ku karibe êş û azar û diyardeyên civakî çap bikin. Mîna zehmetiya rewşa aborî ku nikarin berhemên xwe çap bikin. Herwiha nebûna dezgehên fermî ku karibin piştgiriya wan vîskaran bikin û berhemên xwe çap bikin. وزحمتين هاي مثلا انه البسكالي كرد يقولوا مثلا يرو تو او يعني دزجهن يعني فرمي نين اريكاري بوارا بكن قالك برهموان يعني اما ذكرنا دا تشابكن ناين تشابكن بر وضعي واي ابورينا وضعكي سراستا يعني شورشا تکنولوژی هشتیه که رژه خوندنا پرتوکان کم به. جبر همو آگاهی و رومان کتنه بردست خوینه رانده. به ریا تورین جواکی. تندمینه بر همین هنویسکاران رشنویسکل باوان و هولی خوانادن که بر همین خواه چابکن. دنارینا من ده رژه خواندنا پرتوکان پشتی درکتنا سوشیال میدیا رژه خواندنا پرتوکان گلکی کم بیا کسی که دخوینن بهتر د ریا تورن جواکی را خواندنا خواندکن چه زانیاری یعنی معلومه که بخوازن که بزانن ور بگرن و استفاده جه بکن بریا تورن جواکی را بریا انترنت ده او دیارده یا که راهجن پرتوکه کی و بخوینن یعنی رومانه کی هر تشتی دکارن بردستی و برای سوشیال میدیا دستینن رجا خواندنا پرتوکان جی کم بیا اف یکجی کسی نویسکار به هیوی دکی که بر همین خواه چاب که
دزگها سما کرد یا چاندو هنری به کدا کومیتک جه کسایتین چالکوان و نویسکار نافدار جه روژاوای کردستانی هاتبو دامزراندن و تاوی کوراستی گلک آستانگیا هاتن لی انجامین بسود دستخواه آنین. مینا چاپکرنا چل ناو نیشانین پرتوکن کردیین جور بجور و بلافکرنا وان بی برانبر و دانینا سدین کورس و سیمینار و کنفراس و هفدیتنین روشنبیری لگل رومالکرنا راگهاندنه و بسرپرشتی مالپرا سما کرد. ما بهتری چل عنوانات چاپ کرد. دیروک ناوان هبون، هلبست هبون، رامان هبون و بهتری 100 کنفرانس آجی بهتری 200-300 هفدیتنا أمسيات أدبية ثقافية ناف عربو كرداد مشترك بعربو كردا ناف جاليات إمارات ما أستنجيه قالك ما زنديتنا مهاتن شاري مهات كرنج هر شهر قنصلية لدبي يعني قنصلية إيراني قنصلية تركي قنصلية عراقي قنصلية سوري ما قالك أستنجي درباس كرن بس أم قالك يجيب سركة رولان ویسکارین کرد ادمینه رولک گلک گرنگ دی جواکا کردی ده. تاوی کو راستی گلک زحمتیاتین لی هول ددن کو برهمین وان روناهی ببینن و بکوین بردست خوینرانده. دام لتی خوی کردی پیش بخن.